Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamua Thai Association of Meghalaya kan legislation benta siya ka IFMA World Championship kabansdang na do atpem rew tarik ujamang hadu saw tarik ujellew ha Abu Dhabi kabaha United Arab Emirates. Hagani ka kenti ka senjok kan pha sawngot kinong yale kai kiba kento bi upenne bor melim ngam blasei bok kharbuli mighty son nonglang bad us khembor lang marwen. Ka jinglot na kamanta kitay kinong yale kai lembat arngot ki judge bat referee kalong khandai lak an repo khandai hajar an res pa tengka. Di kumta ka ni kasenjok kala kentu ya ka sorkar kumjuk ki riu san perthai bat kinu ki badan mensiam ya ka ni ka jing yale kai bakin ai jing rap na kabanta ka ni ka jinglet ya shemanta sya ka tay ka lempung. Nyawan na Kamua Thai Association of Meghalaya banglet ban simenta ya World Championship kabalong nadu at nurturik ume bat hadu South Trip jul tikini kena kilong besha selek yang kene ka World Championship ne belum ngap nyukun ya ka South Prakaji elai nang tabla saibok kharbuli South Prakaji under 23 years nang mati sonalang South Prakaji under 45 kg under 23 years bas kembor lang berwen 54 under 23 years ang ni idon ki referee judges mga nang tangi dan berus sa pensuk ni iblawan baik belah pasu naka nepok Thailand Phuket mengakan ni miwan kelas championship belum sah buruk kelai terik hapok Phuket Thailand bila long qualified menlong kumu international judges mentasi buniki mentasi nyawan ni kalau ban ai ni ke press kamtam kening gini ka mission bun sepang kicik nomor 5 publish na lede rege jingdon ke jumpi press yang terpan opin publish lem ding ba jumpi ngit ba nuan hne kamtam ya kan ba jingdon fund crisis na kalian ka association na go support jingdon hne ki estimate lu na kalian juga na kalian juga association juga estimate ni nam tai kena saumut kalau total berulang sampu aja Praspa bernam taki official ngilong lailak handri wajar Praspa berborok total kalau kendai jar kendai lak handri ko kendai jar Praspa begini ke expenditure rumta teni rasia wa angni tai dan re rumta financial impact layo iki ila jiarap yang soon ong ba nilayuan meneban yang penduduk sport mustahil ledehi tinggal keren ri bat ila keren dah full sport directorate bayi ong kat ke bangla ya kanika ndrula yang sei insya Allah kalian sport nak kalian suka berarti ila keren kam kemudian setahula umepa MSOE kelas sebagai paper sport MSOE tekila ong kisale kepada kam tengah kermen wa ki prosedur official prosedur can observe after observing official procedure yang kena kentai kena rapi tapi menakani yuan support Thailand ru baile ru ngiberi ke expense kita kena nyarap ke bewat mata bandit siapa Abu Dhabi ru ke expense ngnya persan berwan jadi kita kena beri with good gesture kiba ke sports ni kiba kuat ban ketiu yang rasap kena badon nak kena beri new trip sini gila ban macam kemat ban ai ke nyarap tengin dah songo sibun bat kunju menaik sports minister ila pula bin le ke ba ila ban le derkam bat ila persan kontak ke sports tengah kerman bagajing kula jung iru it will not go and pay tengah aingo be mai shisha isim kata initiative bat na umbe bang ong ba jabi ong ba yarap ini bang ong ho endring asem ba ida shisha atau beri shisha unomi khmat jong ka state tengi kemen ba New York komuni beri bakit kiasa ubadon sha ben sim banyarap kena ban ketiu kena akastit akas filo sports aki kamba lala kamde na konstituensi ju iru ire tangkini ba kumjuru yikiwe ki MLA ki baju Arab ini knet ngesek kat bekila kabor barat ye basa ko nga sodo ni ban aingo yu gubernur Satya Pal Malik kalau kumne hadin bangi layo ya kenika lapo IUA hadin bekila dobjet yu presiden tengah try gerang support ini punya recognition naka IUA nang tai dan rai KPT bat ka KPINDE bat ya ka State Olympic tengah ikran personally presiden makane yang merupai kot Islam tengah lapha yus ke triban ai kot Islam bang selayo no ya kanika ka affiliation nai ban itu yang ikum ka Muay Thai hapo kanika Meghalaya Olympic Association
tu bishim ma kadai ga jingbom pa itho ipi ko ga Olympic Association kadai ga wai ga Olympic jingkhangla mo pimio ki fon ka shi yara ba fon na bi ka shi ba to kadai ga jing sha ta ngatai kadai hi nomor ba baro hi ki badan ka maslahat si kadai banlong hi nomor pengin habdan ka chetri jongka MSA brokhoi nomor penginya la jika MSA nginumla nomor beli baka MSA ka authorized ka umka kepada ibu kapek ki disiplin ki baro ki badan apa ka chetri juga MSA bar ko tu jongka ni ka IOE baki itu jongka Olimpik te sekniat paling soban ong ni ngina kalian Muay Thai Association of Meghalaya ngibu ke jingkerpat syaki businessman lane ginu gibre kiba don ke musim ban ngiram yaki na jungi bidon ni mentah saung na mentah ban promote ban kilet musim mentah siapa kenika apa Abu Dhabi UAE ngadu ka Afnre Sopri te ujun ada kerpat jur yaki beri badan kelat ke musim ki badan interest sport badan ke musim menyerap ban khantam iki hikmat lane ki ministers brokhot yang kabinet jongga hapo Meghalaya suka jungi bat khantam ru nak widai ki MLA jungi bar khot ki MDC ngada kerpat iki ru ngat trailer ki page kan ka channel ni kot kubor kan sami ngada kerpat jur ki bikin suara benok senyang lara ki ong bangi layo nak sport ngin sayo nak sport ring ku aru kum ka jingkit bok ruang dan ni ka jingker ku kodro yakini kun semula jungi bami nak beri nyotra na ko penta ban lek ban peni ya sap talan siap kepada siap tik